Nyankopon adom bibia eboko Ede Nyankopon ase. To start off, I'm sure say one monitor the trends na ekoso na enopedia it was standogwe so any the commentary just because Kenashiwe media coalition against Galamsey okoka ho asema afeye tag no. I'm sure say wonso wanya fair share because MPP time minimum no mu pewa kun minim epo a na omunya wo mepraw minim ebi omu ka kire say omu bekun yire ne wo ma minim ebi anom say omu bekun wa ankasa aban we nso sesae no minim krofo omu pewo epraw ekun aye de wo ye just because also of Galamsey. I want to ask say what tie the Standogwe a deputy chief of staff attack Kenna now situation na na uhumfoni ni saying when you are solving a right course. Medasanana some of us Hello, Erastus. Hello. Oh, too bad. Yani Erastus and train and common baby, I wanted to say the network ya been a friend on that. Yeah, tries to reconnect him. Then we see how it goes. Okay. Let's see this one. Okay. Na yenshe say yensakana na yenhwese bia obetimi akone aha nana otemenka aha metonka pato to aso aha ya na me kan say some of us senye oman hodo ene ni ayekoso na yehwe a esunsuanso enya wo yankasa ayeso ne ye ade we ya ye efri say one yenya sika mfrim two omo a epel ayo bibi ekun any ade bebribi nia Kanashibe FM no me so ma fa the same thing afi ba ku 2024 MPP for target me as NDC target me as NDC hwe enma edrum pompon so a yehu se yinsuo ni ade baabi a edru ano den e wo si timi eye reports na ye hwema aban eye hu bibi no at that time almost say NDC for na ye pese MPP lose election enti na ya yire ye ho na ye pese ye yes ade no me ye target me as NDC omo ana send the threatening messages ba me mail muni ade bebrebe aban sesaye we cry west me no ka say amount for sending messages obi a minim no baby a follow me e wo Facebook keke just say me name you know your surname near the same thing na obi etimi sending a message say be trinity e dey abekire me to serve as a lesson to me message you know say na ready I say we may not get Erastus himself but we will send your decapitated body to him to serve as a lesson for him because he's trying to be a hero. Do you know the cost of one excavator? That's the message they sent to us. Our message, no more send them a branch. It is some message way, but some message way under NDC current one now. Obi say nipa na oni udin se no. Se umunya wo dia. O metwa nipa kroniti dia betro. Yeah. Se umanya wo dia o metwa. Bosomi peniu. Omo betwa nipa kroniti dia ba bekire se o ha wo mo because excavator board din na de bia wo de why adwen beju e ka Galamsey hu asem. Yes. Me no ka say 2 weeks ago and yes almost send a message ne man ke me man call Adenta police station ko here report and am yan so me forward the man panyimfo bi e o security mu say omomwa me yentimi anya investigation anchi abrante no ama 2 weeks ago yai
mmeranteɛ mmienu a wɔte motorbike so ɛkɔhyia no abɔnten baabi ɛna wɔn awɔ ne sekan. I'm telling you. Abrante no car sa no o ma won sekai. Abrante no message no send man no. Abrante no o ma won sekai won yam. Hey. The police for antimi and protection no. They say case no. Yasa a report we no. Yankopon kwa na che say sania uti Abrante no nkai enkasa emu na sania omo ye no. Ni tina no mpeso omutwa. Hey. Really? Where you be keke will be our no follow me keke. And imagine. Not me send me messages. Message ni bi o ha say ye be kun ye be you say hweye ensu ye enem sa ne maniema na ye send ba me mailbox mu ni ade. Eti nana hwe edru baby MPP fo ya. Almost makoka Dennis Miracles wa aboaje ho asem. Na yankasa ye century ni a wo Peace FM etimi atwere o social media say journalist for omo fight Galamsey any ade wakwaji car wakwaji pickup and wo share message ni say na ete no a say one dwene be kose me and all come ho asem na MPP for atwa screenshot of that message no more than nam social media say me makwaje pick up a free obi ho and Galamsey ni ho na say me ye den na ama no say me ye den na ama almost den nam spread opa je say car na de bia me no tremu aye kobe ya de bia ya twefa ya bu ya na say insuo to ya nka ekwa akọfa me no mienu won kran memu no sa ka na pick up na say kra car no me kope ho gear box kra menya gear box half na me koto ya na edition man sa nipa timi really interesting esusu sa journalist ya o twere sa di e kire na me confront on say your friend Kese or Peace FM on the air on Kwame Sifa kan yo mo yeah and I'm sending a message na busa me say masa na wo twere sa no was say in the post and I'm say evidence send me makwaje pick up was a post na fe the post na twere na nyame na no refer to and she said when busa no crowd there che say be trendy me aye to say wakwaje pick up e kan say actually no me twitwa the message na the to me page say or say nyame na still MPP for e dey send it qua around and this for MPP for there say ne wa wani tia nana wenum nyina no stereotyping omo ye in such a way say wo ya de no wa bambe bunu agai na o makoso adibone no sa say nsuo ne kwaye na dia na omo ye enti kana sigbe die nyame wonwa hwe me try wo joy news post bi ase say nia standogbe no sa na MPP yae almost started wo fight Galamsey wo twetwe Galamsey hu obi anim say kana sigbe of free fight Galamsey nyene so enso no the way omo person omo ye no person omo attacking in such a way so omo create stereotyping be around that no wabama bunu ai den no jai because I'm sure say the cheapest one will be easily say yentimiwa nka say Erastus is him nemum ye the MPP and NDC show there na say oma wini okay yes bibia wo man yimu bia enyi bia no o ye bibi da ya na ye de sa NDC MPP no atago na ya na wajai ujaya no makoso adi omo bone ene Galamsey no o ka ho asem a omo mpese ombe giant no odi akofa MPP NDC wo kwa NDC ni nti se MPP NDC minya ba asem no mpe na obi adwene ko politics na say asem na gu ya de bia meka say Sandogwe onimu wu a onhwe na MPP for ye the same thing edoma wo Ghana no kire wo mo say Galamsey ne yempe o enye Erastus nkwa na eka ho asem o ye nyina yempe
Ejopa. Ono so nkoso no onye MPP NDC saa, ono so ntagi amanfo NDC saa, ne be wi ni. Ye koso no. Ye nyina ye jejeje o. Ene railway lines nyina ye tutu ase ese no. Ade o man ne disika na aye no. Ye tutu ase ese no. The water ko seta krade no. Ai. So mu didia ko railway mu. Say ensuo nnuane a yedie ekoye yam ne ade nyina hwehwehwe mu a EPA na nkasa ye bae na medical ka ho asem dedaada ye hwehwe mu ahu se ennuaba lettuce num ne niema a eba dwama so nyina no heavy metals a wudro enso ye koso eye Galamsey no na the politics ne ade ba mu a why na bebre yen ya atemamufu ya yen ne nam ho ya yedi tomatoes ne ade efiri ya na ebewu o kasa ni nyina no my a bit emotional wa hakakra because it appears say a Galamsey fight na utimi kan nipa ase yano aye din was ade no ho out of over 35 million people no wona uba social media mpo a omutim utimi kan omo but I was thinking say ti say me no nyina kosua communication studies na ye hwe bibi say bibi ye utilitarianism say what is the greater good ade na ye no ebeboa oman ni nyina na kesusu say sade bi beboa oman ni nyina na anka dodo no e support ma ye ko but we ni de akwakoa ye ti say mu na manya ma ade bi ena mo pese mu gu nkofo bi adwuma ena yakoto excavator 15 billion ena sorry anopa ma no papa in that case no you betimi a sustain fight ya na because we tata me amu no na no kra me free man so ba ya na ye de me de bomb me say man so ho no ye peme ye peme mafia me because ye ti radio so ani e keka na me peme ho asem ba and e bi nso okumase a yenya sa threat ye inbox mu omu nso e de ba omu nso omu pay akuyen nso ene bebre menu mienu de gise so I am thinking yenyai na yemma omu nya de omu ye anya bia ye de betimi nya bottle water bia nom ye betimi anya sika akoye bibi yenyai ana nana sania ensam no etie no say eto da bia odwene ho say o ye kra kosi say enso hwe nana enne obi a oye kua e wo Ghana ha bia nim say ba bia e konenye obi oye kua wo Ghana ha bia nim omo dua mako e wo manso a omo ntimi nye biem atwoma mponua omo dua mako ne entosu ne omo ye patra e wo nsu ahodo ho nyina na omo agyae ye nyina ye nim se edi nya hwe ena uko konfano tia doctors na be catch eda no na doctor ni me omo ni ade adem na omo catch se se o hwehwemu a omo ye sese ene se enkola nketenkete a omo nya kidney problems if Galamsey areas ye do omo ba konfano chi edoso wow a omo peso omo ye hwehwemu find out se anya bia heavy metals free Galamsey mu ba no eno na ye ma ye hu sa niam na efi se dodo na sa cases no dodo ni nyina efri Galamsey areas ena eba akrakoto na ono nyanye yi no wacha say nya kidney liver yes last time akola ba kwa omo de ne ba ya omo bo mama ne esi em omo hwehwe ne mogem no mercury a ewo ne mogem ema no nya problem no enya sem ketwa and then ana wunim say omo atoto gold wo omo atoto gold ewo mantwa na omo hye mercury free gold no ho ansa na omo ato no sankofo ni nyina gold na omo hye no mercury na omo hye na sa tutu ofita na free mu ba enhwehwemu a kire say ejina framanum for a very long time
na wo a wote area ho bia ba bia toton saa nneɛma no nyinaa no wo home mercury ne kɔ mu accumulate wɔ system no mu nkakra ebeduru baabi no na wo organs a wo yam no ebre asɛm wei sɛbi nhwehwɛmu a mode ba nyinaa no the reality is that what the abadada I'm shocked say afekra na say omo pese omo kabat de na omo ka say ye kidney ye brebo inso na say inkontomri no ode baye ache dadada why you hold ye wo so ye bia poison for gold no me hu de yes strange bia say EPA ne wan I'm sure some de bad just to confirm but the point is that nanu anai midi kontomri ediani Mia minim say kontomre di edo nanso mehwe a animu ni nyina no won say lead bi na mercury bi na che say mewia ka ho because right now ye nyina no ye di aduane wa bonten emu yi intosi fufuo yi dia na ye di waachi ye no na ye nwura ye no a ye penwura na menka asem bi nkyerɛ di asem kra ni menka asem bi nkyerɛ ka kyerɛ me saa nneɛma a yɛkeka nyinaa no sɛ wote hɔ na wotie a ɛbɛyɛ wo sɛ ɛyɛ bosiremu ka until sɛ one day wayare na yɛayɛ nhwehwɛmu nyinaa still woda so yare doctor sɛ woyɛ fine biribiara ne wo mogya mu nso wankasa wohu sɛ woyare na afei yɛka kyerɛw sɛ kɔyɛ toxicology test kɔtest wo mogya hwɛ sɛ awuduro a yɛbɔ din ebi ɛwɔ wo mogya mu ana saa time no ɛna wobɛhu sese yɛka ɛnya wo hwee wonte aseɛ but me mahu nipa a ɔmo anyɛ ni sɛ biribi saa wɔ hɔ a ɛnɛ ɔmo ayare a ɔmo ako a ɛnkɔ nti ɔmo kɔyɛ toxicology test no ɔmo hu sɛ ɔmo mogya mu no heavy metals nko a nti nea yɛka no ɛnyɛ yɛn ɛne yɛyɛ ama yɛn ho ɛsɛbe yɛyɛ NDC bi a na MPP bi adwuma ɛyɛ ade a ɛdi yɛnya ɛno nti ne yɛn nyinaa yɛka ho asɛm ɛha ne yɛte ɛha ne yɛma wɔ nsuo a yɛtɔn abɔnten yɛnom bi yɛdi nnuane no bi nti wo a wowayɛ w'adwene sɛ wopɛ Erastus aku no anaa wode w'adwene yɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ wode nea yɛka no yɛ MPP NDC no wasɛm a ɛto wo a ɛna wabɛhu sɛ ne ɛsiteɛ Brian does it, meaning say, oh, Quacotua Sujumedi Bintia Badia, you knew I'll be doing commercial who's ye, mammy. Why? Medasiminia Erastus Asare Donkor, GJ award winning journalist, and now attaining Kano. I was here, Yadia Huabo Afodiama Ghana, and ye easy.